Ытыктабыллаах ааҕааччыларбыт кинигени сэҥээрээччилэр. Сунтар кинемит библиотекатын системигэр саҥа кинигелери билиһиннэрэбит. Сборник материалы первой научно-практической конференции историков и краеведов Республики Саха-Якутия, посвященной столетию Якутской АССР. Саха-автономной Советской социалистической республикатын сүү сыллаах юбилейгер ананан тахсыбык кинигэ Жокускай коракка сакы сиккыһатыгар сүүс 5 экземпляр нучалы уонна сакалыы тылынан быйыл бэчээттэнэн тахсыбыт. Сборник кинигени комуян оҥордулар Национальная гимназия айыы кыһата Антонина Васильевна Седалищева, Авксентий Егорович Мординов атынан таатты лицейн учуталлара Турнина Саргыланин Дмитриевна, Сивцева Изабелла Александровна, Васильев Айсен Данилович, онна историческая наука кандидата Степанов Владимир Николаевич. Манна сунтарылууттан кирбит материаллары билсиэккыт. Кемпендәй сельской библиотека улеһетэ Местникова Татьяна Ивановна, у истоков строительства курорта Василий Васильевич Никифоров Күлүмнүр в истории села Кемпендәй. Сунтардагы Андрей Павлов атынан бастыкы нөмердагы школа Чутала Семенова Марьяна Семеновна, хроника гражданской войны в Сунтарском и Хочинском улусах в фотоархива Егора Сергеевича Сергеева. Сунтар улуһу муниципальный архив улеһетэ Яковлев Аркадий Егорович. Реформирование административно-территориального деления Якутской АССР как один из факторов ускоренного развития республики. Борис Андреев атынан элгэйтээх региональный музейно-экологический кин оскола иннинээҕи үөрэх педагога Иванова Марфа Иннокентьевна. Сунтардагы элгэйтээх массыына трактор станцията тириллиитэ уонна аҕодой дүсэриитэ. Надежда Родионова атынан о сайыннарар киинин учутала Лидачен Галина Николаевна. Создание мультимедийного музея Сунтарский район в годы Великой Отечественной войны. Уанна Антонова Ангелина Владимировна, Насырова Наталья Иршатовна. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, создание информационной базы и статического портрета солдат Великой Отечественной войны из Сунтарского района. Оны серге амма меңа қаңалас таатта бүлүү, үһэ бүлүү улустар историяларын билсиэккыт. Киниге аагааччы кең араңатыгырананар. 100 лет на страже правопорядка участковые уполномоченные Сунтарского улуса, денкиниге Россия полициятыгар участковые уполномоченные сулуспата терелибите сүү сылыгар ананан тагыста. Кениге Российская Федерация истела Министерствотын районун отделын полициятын начальнигин обсостува бередегин карабылын өттүнен солбиячта полиция подполковнига Афанасьев Артем Николаевич Ағуан 9 үлехет олуқторын үлелерин, кылгас ихитнерилерин, киллерен, комуян оңыран тахарда. Сунтар типографиятыр 200 экземпляр нучалы тылынан бічәттенне. Манна эхиги Сунтар улуғын полициятын участковай сулуспатын тыгынчы тосы сүрбе үс сыллар кемнәғай кылгас историятын билсиэккыт. Бастың үлэхеттер государственный наградаларын билетеммиттере ол курдук лучший инспектор АССР милиции подполковника Павлов Александр Кириллович, лучший участковый республики белени ылбыттара полиция подполковника Попов Василий Никитич, полиция майора Горохов Петр Григорьевич. Бу кинигеттен тыгынчы 904 сылттан бу сылгадылы үлели сылжыбыт милиция бетерәннәре онна билигин үлели сылжар үләһеттер биографиялара, картыскалара онна наградаларын билсиэккыт. Автор киниге тақсарыгар көмөлөспүт улус баһылыгар Анатолий Васильевич Григорьевка, нехилектер баһылыктарыгар Эдуард Егорович Филипповка, Николай Васильевич Давыдовка, Николай Васильевич Спиридоновка барға мақталын тирердер. Киниге аагаачы кең араңатыгырананар.